Ayan, we're back, Apo. And of course, dumtengan na po kanito. Iti panang pilitero si Asino, iti agbalin nga grand finalist for this month. And our first contestant is from, of course, Alfonso Lista Fugao, 35-year-old girl, ni ading Ginalyn Garcia. Ayan, and may kamampay lag-headphone dito ito, agtong agpatang taman. Of course, kano din ang baka idin? December 15 po. December 15 idi, okay. Aha, and ano ti kinantam idi? Taapay ta nagbalay ka. Laglagi pe mo, nagkurangan. Ayan. And this time you're going to do Dua Kami Dita Pusum. Yes po. Okay, by Lea Dansalan. Orayan ta lang bit ni... Aha, okay. Dapat may cut dito yung na dito ngamin. Kaya dito'y... Anyway, kung mablao ka mang kabsat, kada kita'y namnamaim nga dumdum nga kengka. Hello po sa lahat. Nang nanguro na dagi taga Santo Domingo, Alfonso Lista Ifugao. Nanguro na da mother ko, madandanaga. Ni father ko, nilakay ko, kandagi anak ko. Apo, di ka lang inaganan mo. Nilakay ko kung namukot ananagan na nga road. Nilakay ko ni Rogelio. Ayan, Rogelio. Nung makaungod ka niya, ti awag mo ka niya na. Lakay. Ay, lakay latan. Opo. Agito dumangami na makaungot sa bale. Ilyong! May katiman! Kasjay. Si Kaawan, as sweet as that. Lakay. Oh my God, tuy man. Hoy! Ganun po. Okay, nga Rod. Iti, sa result ito tawin, iti contest ito po is being sponsored by our friends. Of course, the family Idiken Ita. And kita gagayam tayo po OFWs and other friends. And Pacific Star International Recruitment Agency for the trip for two to Malaysia into February. At the passport mo ka din. Alam. Meron po. Ayan, please be prepared. Sino ka itugot mo? Darling ko. Of course, ni darling mo. Opo. Okay nga, Rod. Kaaro ba? At yung volume natin okay nan? Our first contestant to sing Dua Kami Dita Pusum. Let's give it up to ading Ginalyn Garcia. Agidap mat. Inyawat ko, tuwing napuno, ngayat ko. Awan sa bali, anagikot, daytoy puso. Nang kasta kamet kanya ngimipili ko daw nipliputan na minamati na siya't laeng kita nakel ngem gayang ta Dua kami apat-pat Diyan maawa nga dahi nakagudua dito puso kenrik na mabukuran Ratine aguraen
sorry. Medyo ito ti technical problem na ito -1 na. Agidip mat. Sayang. Anyway, iyapan ka ti third contestant na taornosin pa dito'y sunatam. Ipasam man kini John Mark. Ipasam kini John Mark tapno dire-diretso. Ayan, okay. Ikanta ti kuntawa, nagmayat pa yung mo. Dito kanta na. John Mark, alaan man na dyan. Ipasam ti Bluetooth. Saan to kantaan ng dama. Ayan, sorry. And that happens. That really happens. Ipasam iti share it. Yan, barbaring noong aksar di sarding ta kanya na. Okay nga rod. Kurain tayo biitin. Mapirti nga medyo konsentrasyon eh. Apo karapinduta mo ti play. Doon agposto mo ipatugtog ko to manin. Ayan. And because ayan. Nalbasan? Madipa nagbayag mo tan balong. Anyway, we have all the time and detakit paset di pa ng biro. Kaya po iti Ilocano Idol ito 98.5 IFM. Ayan. Sino nga takadakwada po ti mga bag. Of course, our second contestant is Ray Prince Angco, 10 years old, from Cabaton, Isabela. And another one from Alicia Isabela, a 15-year-old girl, Miss Alia May Lazo. Ako naglalaing din ito, naglalaban tatasyak niya matandanagan. Iso siguro agner-nervyos, de jay cellphone na agidop nga bigla. Awanan, nalpasan, nagbayag mo ni John Marcon. Kasla kabayag na, di pa nagbirok na ting ingungutan na tibiyagin ka na tataon pa na sarakan na lalakayanan. Anyway, 5 more minutes. Ompay. I-scan mo. Ayan, so dagi tayo sumarsarong ng contestant tapo, please prepare your -1. Okay na? Okay. Isublito yung tapo, dali contestant number 1 tayo. Miss Ginaline Garcia, may kamanen. Isaksak mo na. Okay. Oko. Isubli tayo. Tasayang datay kinapintas ti timak na. Nuhan tayo nga ikan ti kundaway na. And hana mga basol nagpugsa-pugsa. Di ka di. Okay. Ngarod, iti first contestant tayo. Our first monthly finalist from Alfonso Lista Ifugao. Go ahead. Inawat ko napuno ngayat ko awan sa bali anagikot na ito'y puso nang namnamaang agasta kamet kanya nimipili ko da lipliputan na pinamati na asya palae di ta nakem ngem gayam ta tuang kami apat-pat Diyan maawa nga kay nakagudua dito puso kenrik na
matina siya laeng di ta nakel ngem kayam ta dua kami apat paskel Diyan maawa nga dahil nakagudua dito puso kenrik na inalilaw muday to'y puso ulbot dayta apanagayan siksika laeng dito'y kaungga gaya di ka med mabuhay